Qırımda Kenede tintuvler, işgalciler sabah saat 5'te Abduselam Silametov'nun Ahmedjit rayonu Zarechnoy koyunda yerleşken evine surup kelgen. Oyunda birkaç yıldan beri yarımadada yaşamağanına bakmadan tintuv keçirgenler. Advokat Rustem Kamilov qaydetkenine göre Silametov'nun uyken oğlu Adel evde eken. Onun sözlerine göre Rus kuvvetçileri ona aklarını anlatmaganlar tintuv keçirilmesine ruhsat bergen vesiqаны da göstermegenler. Tahqiqatçılardan biri qaydetkenine göre tintuv nasıldır terrorizm davası boyunca keçirileken. Kuvvetçilerini Silametov'un IP adresi ve mektupleşivi meraklandırgan. Buna beraber dini edebiyat, telefon, bilgisayar ve video magnitofonunu alıp ketkenler. Ermeni bazarının işgalciler mahkemesinde Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Cemilev'ke nisbeten uydurulgan cinayet davаны bakmağa devam ettiler. Onun sözde Rusiya sınırına kanunsuz keçkeninde qabatlaylar. Mahkeme toplaşıvında 2014 senesi mayısının 3'inde sözde Armyan sınır keçişinde çıkarılgan videonu bakkanlar. Advokat Nikolay Polozov'un sözlerine göre videoda Mustafa Cemilev işgalcilerinin sözde sınırcıları vesiqalar teşkirmek gerek olgan çadırga yakın tura eken. Lakin ne vesiqalarını teşkirgen xademler ne de Rusiya sınırının alametleri бар еді dey. Polozov'un sözlerine göre bu Cemilev'nin qabatı olmağanını isbatlaydır. На этих видео мы видели изображение Мустафы Джемилева в нескольких эпизодах, где он находился фактически в одном месте, не предпринимал никаких действий, находился рядом с палатками, где должен был осуществляться паспортный контроль. Однако никаких представителей пограничной службы на данной местности мы не видели. Кроме того, на кадрах, ни на одном из кадров не видно каких-либо признаков наличия государственной границы поблизости, ясных видимых пограничных знаков, которые должны определять наличие государственной границы для неограниченного круга лиц. На самом пункте пропуска, на палатках отсутствуют какие-либо изображения, которые позволяют идентифицировать эти временные сооружения как пункт пропуска. Также мы видели большой баннер с изображением на украинском языке «Херсонская область». Никаких пояснений по данному видео, сопровождении текстом, голосом не было. Приходилось только догадываться, что происходит на данных видеозаписях. По мнению защиты, данные видеозаписи подтверждают то, что в данной местности отсутствовали какие-либо указывающие на наличие границы ясные видимые пограничные знаки, отсутствовали какие-либо признаки, указывающие и знаки на наличие контрольно-пропускного пункта, а в действиях Мустафы Джемилева на изображениях, которые были представлены на фото и видео, исследованы судом, никаких противоправных действий не наблюдается. Rifat Chubarovga qarshi hech bir iddiasi yo'q. 2014 senesi fevralning 26-sida Qrim parlament o'g'inda kechirilgan Ukraina to'proq birdamligi mitinginde zarar ko'rgani kabi tanilgan kishi kutleviy qalabalıqlarda meclis reisi qabatli olmaganini qayd etgan. Buni Qrimning yuqori Rus mahkemesinde Chubarovning menfaatlarini qo'rchilagan advokat Aleksandr Asokin xabar etdi. Anda bugun Imayji tarafidan ikki shahati surg'udan kechirilgan. Ularning so'zlariga ko'ra, u kuni Qrim tatarlar insanlar basılmasına sebepçi olmagan. Был допрошен сегодня последний потерпевший по уголовному делу, который заявил, что несмотря на полученные повреждения в ходе митинга, он не считает виновным в их получении Рифата Абдурахмановича Чубарова и не имеет к нему никаких претензий. Также он не дал никаких сведений, которые могли бы как-то подтверждать тот факт, что Чубаров организовал массовые беспорядки, которые произошли в тот день. Işgalchiler meclis reisini 2 madde boyunca kutlevi qalabalıqlar çıkarılması ve Rusiya topraq bütünlüğü bozulması çağırılar yaptı deb qabatlay. Sözde mahkeme davanı keçken sene iyul ayında bakı başladı. Kerginlikni eksiltib ko'rishmaga taklif etdi. Amerika Birleşken Devletlerining prezidenti Joe Biden Rusiya prezidenti Vladimir Putinning telefon ile laf etgan. Rusiya harbiylari Ukrainaning ishg'ol etilgan to'proqlarida ve Ukraina etrafında cho'qlashtirilganidan sebep rahatsızlığını bildirdi. Bunun beraber Putinga Rusiya Amerika Birleşken Devletlerinde kechirilgan saylovlarga qarashgani uchun mas'uliyatli bo'lganini bildirgan. Biya saraydan sahibi o'zak silasi eksiltilmesi anglashma devam ettirilajagini umid etdi.
де олған проблемаларына битараф девлет территориясында корушы жеклері вақыт музакире етмеге аңлашқанлар. Він також підкреслив непохитну підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності. Президент висловив стурбованість з приводу раптового накопичення російських військ та посилення агресії на кордоні України. Росія має припинити підживлювати напруженість. Ми, безумовно, вважаємо, що ці стосунки залишаться проблемними і ми готові протидіяти. Але наша мета – мати передбачувані стосунки з Росією. Украина сыңырларында Русия телекесі артқанына Америка Бірлешкен Девлетлері ве Украинаның тышышлері, назирлері Брюксельде корышып музакире етті. АБД Девлет кәтебі Энтони Блинкен ве назир Дмитро Кулеба Украина НАТОға яқынлашмасыны музакире еткен. Блинкен есе Америка Украинаның топырақ бүтінлігіне қол тұтмаға девам етежегіні қайдетті. Кулеба есе Украина демократик дүнияның сыңырларыны қорчалай деп қайдетті. Росія накопичує сили не лише на кордоні України, а на кордоні демократичного світу. На тисячі кілометрів на північ та схід України. У цій боротьбі між демократією та авторитаризмом підтримка Сполучених Штатів є абсолютно важливою. Ми за неї глибоко вдячні. Наша зустріч в Брюсселі на полях наради НАТО підкреслює, що євроатлантичні країни стоять пліч-опліч з Україною у цій складній ситуації. Сполучені Штати і надалі підтримуватимуть суверенітет та територіальну цілісність України. Ми бачимо, як Росія, на жаль, поводиться провокаційно щодо України. Ми спостерігаємо найбільшу концентрацію російських військ на кордонах України з 2014 року. Це бентежить всіх – і Україну, і Сполучені Штати, і всіх союзників. To many of our allies and partners. Русия телекеслік шурасынан кәтебі Николай Патрушев ақиярға келіп, Украин жасуслары иле қорқызы башлады. Санкеуларны Украинаның чешіт бөлгелерінде, мақсус лагерлерде Авропа бірлігі ве Америка Бірлешкен Девлетлерінің парасына азырлай екенлер. Украинлер ишғал етілген ярымадада миллетлер ара кергінлігіні қозғатмақ үшін терактылар азырлай деп қайдетті. Оның үшін Русия мақсус қызметлеріне диққатлы олмаға чағырды. Санкедерсін кечкен сені 6 терактның оғыны алған мақсус қызметшілерге минедарлық білдірді. Кечкен күн девамында жебеде бір Украин арбии еляк олды, учы яраланды. Певденні көйі жеварында ишгалжелер 82 калибрлы майынлар атқан. Жебенің дегер қысмында да ишгалжелер чешіт калибрлы граната атыжы тертібатлар құлланған. Майорская көйі янында олған Украин арбилері позицияларына ишгалжелер 5 ясақ етілген пом 2 майынларыны ташлыған. Душман күчлерінің әрбір провокациясыны Украин арбилері қаршы ұжымнен тоқтатқан. Истихбаратның мәліматына көре Украина акимиеті незарет етмеген сыңыр қысмындан Русия әскерлері келмеге девам етмекте. Протягом минулого тижня до з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів прибуло близько 250 російських військовослужбовців, переважно вихідців з далекосхідних регіонів Росії. Завезено понад 2000 тонн пального. Водночас командування Збройних сил Російської Федерації підвищує контроль зберігання військового майна у частинах і підрозділах російських окупаційних військ і попереджає, що всі посадові особи, винні у недостачах завезеного з Росії майна, будуть негайно усунені з посад та притягнуті до суворої відповідальності. З середини квітня проводитимуться раптові перевірки наявності пально-мастильних матеріалів. Украина арби кuvvetlerinin артиллерия ве танклары душман күчлері yok етілмесі идманларыны кечірген. Сценарийге көре ишгалжелерінің ордысы Украина сыңырына бозып Украина территориясына кечкен. Арбилер душманның арби ноқталарына белгілеп зырхлы техникасыны yok etmek için рапира топ-атов батареялары ве булат танкларына құлланған. Бірлескен Кuvvetler операциясының ел басшысы Сергей Наев қайдеткенне көре, Украина арбилері мемори сыңыр янында бір чоқ талемлер кечере, олар есе женг шарайтлеріне пек яқындыр.